हेलो लोगोफोर नोंथांमोनखौ बड' इनफटेक यूट्यूब चेनेलाव दिनै फिन खेबसेबाव बरायबावनाय जाबाय। दिनै आङो नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैनाय जादों आरो दिनैनि भिडिअआ मा नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे नायलां अब्लानो मिथिनो मोनगोन। स' लोगोफोर दिनैनि भिडिअनि सावरायनो गोनां आयदायानो जाहैबाय स्कुल एमालगामेशन क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट सेकेन्ड हाइस्ट। थारमाने जोंनि आसाम गभर्नमेन्टनिफ्राय मोनसे एडुकेशन डिपार्टमेन्टनिफ्राय मोनसे डाटा फैदों आरो बे डाटाया जाहैबाय स्कुल एमालगामेशन खालामनायनि मोनसे जायनाखि डाटा 30निफ्राय जेसेबांनाखि गाहायाव स्कुलफोर दङ बेफोर स्कुलफोरा माने गभर्नमेन्टनि नर्म्स हिसाबै गोग्लैया। मानो होनोब्ला 30:1 बे हिसाबैसो बेवहाय फोरोंगिरि थिसननाय जायो। दा बेखायनो जेरावनाखि 30नि गाहायाव स्टुडेन्टफोर थानाय फरायसालिफोर दङ दा बैफोर फरायसालिफोरखौ खाथिनि मोनसे फरायसालिजों सरजाबनाय जागोन। बेखौनो बेवहाय डाटाफोरखौ होनाय जादों। नोंथांमोना बे डाटानि सोमोन्दै नायनो हागोन। दसे उनाव आं बिनि सोमोन्दै सावरायगोन। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे नायलांबानो जाबाय। सो बন্ধुসকল আপোনালোকক বড়ো ইনফটেক ইউটিউব চেনেলত ওয়েলকাম কৰা হ'ল। আজিৰ ভিডিঅ'ৰ মেইন টপিকটো হ'ল স্কুল এমালগামেशन क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट सेकेन्ड हाइस्ट। तारमाने आमार आसाम गभर्नमेंट एडुकेशन डिपार्टमेन्टर পৰা এটা নটিফিকেশ্যন আহিছে বা এটা ডাটা আহিছে আৰু এই ডাটাটো আপোনালোকে চাব পাৰিব। ইয়াতে ইমান স্কুল যে আছে আমাৰ অল আসাম ডিষ্ট্ৰিক্টৰ মানে 34ৰ তলত যিমানকি ষ্টুডেণ্ট আছে বা যোনটো স্কুলত 30ৰ তলত ষ্টুডেণ্ট আছে সেইবিলাক স্কুলক আন এটা স্কুলৰ লগত এমালগামেশ্যন কৰা হ'ব। আৰু এইটো ডাটাটো ওলাইছে ইমান বহুতখিনি আমাৰ স্কুল আছে অল আসামত মানে য'ত মানে ষ্টুডেণ্ট কম আছে 30ৰ তলত থকা ষ্টুডেণ্ট স্কুল থকা বেলা যিমানকি আছে এইবিলাক এমালগামেশ্যন কৰা হ'ব। যিমান পাৰে ইমান স্কুলবিলাক এমালগামেশ্যন কৰিব আৰু এমালগামেশ্যন কৰিলে কিছুমান স্কুল বন্ধ হৈ যাব। চ' ইয়াৰ বিষয়তে মই আলোচনা কৰিম। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো একেলগে চাই যাব। ফাৰ্ষ্টত মই বড়ো লেংগুৱেজত ক'ম, তাৰপিছত মই অসমীয়া লেংগুৱেজত ক'ম। আপোনালোকে অসমীয়া লেংগুৱেজৰ ছেকশ্যনৰ পৰা আপোনালোকে ভিডিঅ'টো স্কিপ কৰি চাব পাৰিব। চ' বন্ধুসকল মই আগত বড়ো লেংগুৱেজত কৈ ল'ম। स' लोगोफोर नोंथांमोना नैबे डाटाखौ नुबाय। बेवहाय गोबां स्कुलफोर दङ जोंनि अल आसामाव थानाय गोबां डिस्ट्रिक्टफोर दङ आरो बे डिस्ट्रिक्टनि स्कुलफोरखौ बेवहाय डाटाखौ होनाय जादों। बेवहाय डिस्ट्रिक्ट वाइज हिसाबै डाटा होनाय जादों। बाहाय मोननै पेज दङ। फार्स्ट पेजाव दङ जोंना 16 to 30 जेरावनाखि 16निफ्राय 30नि गेजेराव थानाय फरायसाफोर दङ एनरलमेन्ट दङ। बेफोर फरायसालिफोरखौ डिस्ट्रिक्ट वाइज हिसाबै बेवहाय होनाय जादों। नैबे जाबाय डिस्ट्रिक्ट। बेखौ आं नोंथांमोननि सिगाङाव एसे सावरायगोन आरो बेवहाय अनलि लवार प्राइमारि आरो आपार प्राइमारिखौल' लायाखै। बेवहाय प्राइमारि आपार प्राइमारि सेकेन्डारि बा हाई स्कुल बिनि उनावहाय हायार सेकेन्डारि स्कुल बेफोरखौ लानाय जादों आरो गभर्नमेन्ट आरो प्रभिन्सियेलाइज स्कुलफोरखौ। दा बेवहाय नोंथांमोना एसे गोनो गोथो जानो हागौ। बेखायनो आं नोंथांमोना एसे डिटेल्सै खोन्थागोन। बेवहाय माने एनरल 16 होनाय जादों ओमफ्राय 17, 18 मानो बिदि होनाय जादों होनोब्ला बेवहाय एनरल 16 जेरावनाखि एनरल 16ल' थानाय बा 16 जनल' थानाय स्कुलफोर दङ। बे स्कुला जाहैबाय अनलि मोननै दङ बजालि डिस्ट्रिक्टआव आरो बेबायदिनो 17 जन स्टुडेन्ट थानाय बा एनरलमेन्ट थानाय स्कुलफोरा गंबेसे दङ 11टा दङ बजालि डिस्ट्रिक्टआव आरो थिग बेबायदिनो 18 जन स्टुडेन्ट थानाय स्कुल बा एनरलमेन्ट थानाय स्कुल बे जाहैबाय गंब्रै दङ। थिग बेबायदिनो जोंना गोबां दं। बेबायदिनो नोंथांमोना नायजोबनो हागोन। बेवहाय टटेल बजालि डिस्ट्रिक्टआव 97 दङ बेबायदिनो आरो बेबायदिनो गोबां दङ जोंनि गेजेराव आसामावहाय गोबां दङ। आं बेवहाय मेनलि आङो जोंनि बिटिआरनि जायनाखि डिस्ट्रिक्टफोर दङ बे बिटिआरनि डिस्ट्रिक्टनि सोमोन्दै आङो सावरायग्रोगोन। नोंथांमोना नायबानो जाबाय। बेवहाय फार्स्टआव दङ बाक्सा डिस्ट्रिक्ट। बाक्सा डिस्ट्रिक्टआव नोंथांमोना नायदो। नैबे जाबाय बाक्सा डिस्ट्रिक्टआव जोंहा एनरलमेन्ट 16ल' थानाय फरायसालिया जोंना गासै 25 दङ आरो बेबायदिनो एनरलमेन्ट 17 थानाय फरायसालिया गासै 33टा दङ आरो थिग बेबायदिनो एनरलमेन्ट 18 जन थानाय जेरावनाखि स्टुडेन्टफ्रा 18 जनल' आरो बेफोर स्कुलफोरा गासै 24टा दङ बाक्सा डिस्ट्रिक्टआव। बेबायदिनो 18 दङ 24 दङ 30 दङ 29 दङ 21 दङ। बेबायदिनो नैबेयाव 30 माने एनरलमेन्ट 21 स्टुडेन्टफोर दङ आरो बेफोर स्कुलफ्रा गासै 30टा दङ। थिग बेबायदिनो नोंथांमोना ओरै टटेलखौ नायलांनो हागोन। बेवहाय होनाय दंजोबो गासै बा 30सिम होनाय दङ मेक्सिमाम। दा 30नि गाहायाव जायनाखि स्टुडेन्टफोर एनरलमेन्ट गोनां स्कुल बेफोर स्कुला मा गभर्नमेन्टनि नर्म्सआव गोलैया। बेखायनो बियो एसे प्रब्लेम जायो। मानो होनोब्ला जोंनि गभर्नमेन्टनि नर्म्स हिसाबै 30:1 जेरावनाखि 30 जन स्टुडेन्ट थागोन बेवहाय सासे फोरोंगिरि थागोन। बे हिसाबै जोङो नायोब्ला माने बिसोर गभर्नमेन्टनि नर्म्सफोरखौ माने गभर्नमेन्टनि नर्म्सआवनो गोलैला। ओंखायनो जोंनि आसाम गभर्नमेन्टआ मा खालामनो सानो बैफोरबायदि स्कुलखौ एमालगामेशन खालामनो नागिरदों। खाथियाव थानाय जायनाखि फरायसालि दङ बे फरायसालिजों मोननैजों मोनसे सरजाबनो नागिरदों। दा नोंथांमोना नायदो बाक्सा डिस्ट्रिक्टआव 360 दङ 360टा फरायसालिफोर दङ आरो बेबायदिनो नोंथांमोना नायबावदो चिरां डिस्ट्रिक्टआव नायदो। नोंथांमोना चिरां डिस्ट्रिक्टआव टटेल 265 दङ। नोंथांमोना नायदो 265। बेनि उनावहाय जोंना दङ क'क्राझार डिस्ट्रिक्टआ जाबाय सेकेन्ड मस्ट हाइस्ट माने 30नि गाहायाव थानाय फरायसालिफोर दङ 16 to 30नि गेजेरावहाय क'क्राझारावनो हाइस्ट दङ। नोंथांमोना नायनो हागोन। बे जाबाय नैबेहाय नुबाय नोंथांमोनहा
नैबेनो क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट जोंना 16 था स्टुडेन्ट थानाय स्कुला 28 दङ 17 थानाय स्कुला 27 आरो 18 जन स्टुडेन्ट थानाय फरायसालि 32 आरो 19 जन थानाय फरायसालि जाबाय 35 बेबायदिनो नोंथांमोना नुनो मोनगोन गोबां दं स्कुल टटेल जोंना क'क्राझार डिस्ट्रिक्टआव 110 स्कुलफोर दङ जेरावनाखि 30नि गाहायाव दङ फरायसालिफोरा जोबोद दुखुनांथाव बेफोरो आरो बेनि उनावहाय दंबावो नोंथांमोना नायबावदो तामुलपुर डिस्ट्रिक्टआव जोंना दङ 16 जन स्टुडेन्ट थानायाव 12था ओमफ्राय 17 जन स्कुल थानाया 9था दङ आरो बेबायदिनो 18था स्कुल फरायसाफोर थानाय स्कुल 19था दङ बेबायदिनो टटेल 153 दङ तामुलपुर डिस्ट्रिक्टआव आरो बेनि उनावहाय दंबावो जोंना उदालगुरि डिस्ट्रिक्टआव 21 जन स्टुडेन्ट थानाय फरायसालिया गासै माने 16 जन स्टुडेन्ट थानाय फरायसालिया गासै 21था दङ स्कुल आरो बेबायदिनो 17 जन स्टुडेन्ट थानाय फरायसालिया गासै 25 दङ बेबायदिनो नोंथांमोना नायजोबनो हागोन टटेल खालामोब्ला जोङो टटेल उदालगुरि डिस्ट्रिक्टआव 347 फरायसालिफोर जों मोनो बेनि उनावहाय आङो नायबावगोन 0 to 15 बेवहाय नोंथांमोना नुनो मोनदों 0निफ्राय 15 जनल' स्टुडेन्ट थानाय फरायसालिफोर बेखौबो बाहाय होनाय जादों डाटाखौ नोंथांमोना नायनो हागोन जोबोद दुखुनांथाव बेबायदि 0 एनरलमेन्ट थानाय नोंथांमोना नायदो बेवहाय 0 एनरलमेन्ट माने स्टुडेन्टआनो गैला नाथाय फरायसालिया थांनानै दं बाक्सा डिस्ट्रिक्टआव गैया ओमफ्राय सासेल' फरायसा थानाय एनरलमेन्ट बेवहायबो गैया बाक्सा डिस्ट्रिक्टआव ओमफ्राय माखासे दङ साथामल' फरायसा नायदो बाक्सा डिस्ट्रिक्टआव साथामल' फरायसाफोर थानाय स्कुल गंसे दंबावो आरो बेबायदिनो साब्रैल' स्टुडेन्ट थानाय फरायसालि 7था दङ बाक्सा डिस्ट्रिक्टआव आरो बेबायदिनो साबाल' फरायसाफोर थानाय 11था दङ बाक्सा डिस्ट्रिक्टआव बेबायदिनो नोंथांमोना नायदो टटेल 160 दङ 160था दङ बाक्सा डिस्ट्रिक्टआव 0निफ्राय 0 to 15 बेनि गेजेराव अब्ला नोंथांमोना बेखौ नट्स खालामदो 160था दङ बेनि उनावहाय जोङो चिरां डिस्ट्रिक्टखौ नायगोन चिरां डिस्ट्रिक्टआव बेसेबां दङ नैबे जाहैबाय चिरां डिस्ट्रिक्टआव नायदो अनलि सासेल' फरायसा थानाय स्कुल दंबावो गंसे दङ सासेल' फरायसाजों माबोरै स्कुल थांनानै थाखो नोंथांमोनानो नायदो बे जोबोद दुखुनांथाव बाथ्रा बेनि उनावहाय नायदो नेक्स्टआव सानैल' फरायसा थानाय ओमफ्राय बेयो जाबाय गंनै स्कुल दङ जोबोद दुखुनांथाव बेबायदिनो साथाम फरायसा थानाय फरायसालि बे जाबाय गंसे दङ बेबायदिनो जों टटेल खालामबा 155 मोनगोन जों 155 0 to 15 सिमाव जोबोद दुखुनांथाव बेफोरो बेनि उनावहाय नायबावदो नोंथांमोना क'क्राझार डिस्ट्रिक्टखौ जों नायदोनि क'क्राझार डिस्ट्रिक्टआव दङ नायदो नैबे जाबाय क'क्राझार डिस्ट्रिक्टआव 0 स्टुडेन्ट थानाय गैया नाथाय कार्बि आंलंआव नायदो 0 स्टुडेन्ट थानाय फरायसालि 7था दङ माखासे डिस्ट्रिक्टआव बेबायदि दङ आङो मेन क'क्राझार BTRनि डिस्ट्रिक्टफोरखौ नायग्रोगोन बेवहाय नोंथांमोना नायदो सासेल' स्टुडेन्ट थानाय फरायसालि गंब्रै दङ ओमफ्राय सानै फरायसा थानाय बेफोर जाबाय गंसे दङ होमबा जोङो टटेल खालामजोबोब्ला जोङो क'क्राझार डिस्ट्रिक्टआव 177 जों मोनो क'क्राझार डिस्ट्रिक्टआव 0 to 15 सिम स्टुडेन्ट थानाय फरायसालि बे जोबोद दुखुनांथाव नायदो बेनि उनावहाय जोंहा तामुलपुर डिस्ट्रिक्ट दङ तामुलपुर डिस्ट्रिक्टखौबो जों नायदिनि तामुलपुर आरो उदालगुरि तामुलपुराव दङ जोंना 0 बेफोर गैया ओमफ्राय माखासे दङ नायदो 0आवथ' गैया सासेयाव गैया सानैयाव गैया साथामाव गैया साब्रैयाव गैया साबायाव दं साबाल' स्टुडेन्ट थानाय फरायसालि गंसे दङ ओमफ्राय 6 जन स्टुडेन्टफोर थानाय फरायसालि गंथाम दङ ओमफ्राय 7 जन फरायसाफोर थानाय स्कुल गंनै दङ बेबायदिनो जोङो टटेल खालामजोबोब्ला तामुलपुर डिस्ट्रिक्टआव 47था मोनो जोङो 47था स्कुलफोर दङ 0 to 15 सिमावहाय आरो बेबायदिनो नोंथांमोना नायबावदो उदालगुरि डिस्ट्रिक्टआव जोंना दङ 0 स्टुडेन्ट थानाय स्कुल गंसेबो गैया ओमफ्राय सासेल' स्टुडेन्ट थानाय फरायसालि गंसे दंबावो नायदो सासेल' फरायसाजों बोरै स्कुल गंसे जानांगौ नोंथांमोनानो सानदो जोबोद दुखुनांथाव बाथ्रा बेयो आरो बेबायदिनो जोंना गोबां दङ बेखौ प्लास खालामजोबोब्ला जोङो टटेल उदालगुरि डिस्ट्रिक्टआव 170 मोनो 170 अब्ला जोङो टटेल प्लास खालामजोबदिनि नोंथांमोना नायलांदो टटेल खालामजोबोब्ला जों बेसेबांथा मोनो जोंना 630 एनरलमेन्ट थानाय फरायसालियाव जोंना स्टुडेन्टफोर थानाय बा एनरलमेन्ट थानाय फरायसालिफोरा जाबाय जोंना बाक्सा डिस्ट्रिक्टआव 360 चिरां डिस्ट्रिक्टआव जोङो 265 मोनबाय क'क्राझार डिस्ट्रिक्टआव 410 तामुलपुर डिस्ट्रिक्टआव 153 उदालगुरि डिस्ट्रिक्टआव 347 अब्ला जोङो 16 to 30 स्टुडेन्ट थानाय बा एनरलमेन्ट थानाय फरायसालिया गासै जोंना क'क्राझार टटेल BTRआवहाय 1535 दङ नायदो बेसेबां बुरजा फरायसालिफोर दङ आरो बेबायदिनो माखासे फरायसालिफोर दंबावो जेरावनाखि 0 to 15 सिम बेखौबो जोङो प्लास खालामदिनि नायदो नोंथांमोना बेवहाय 0 to 15 सिमावहाय बेसेबां दङ 0 to 15 जन एनरलमेन्ट थानाय स्टुडेन्टफोर थानाय फरायसालिफोर बेफोर जाबाय बाक्सा डिस्ट्रिक्टआव 160 चिराङाव 155 क'क्राझाराव 177 तामुलपुराव 47 उदालगुरियाव 170 अब्ला जों टटेल मोनगोन
709 दा स्कुलफोर दङ जेरावनाखि 0 to 15 सिम स्टुडेन्टफोर दङ नायदो बेसेबां दुखुनांथाव बेफोर फरायसालिफ्रा नायदो बेफोर फरायसालिफ्रा गोमालांनाय लोगो लोगो मा जोंनि फोरोंगिरिनि पस्टआबो गोमालांनाय अब्ला जोङो टटेलखौ 0 to 30 सिमखौ जों नायोब्ला जों बेसेबांसिम मोनो नोंथांमोना नायदो अल टटेल खालामजोबोब्ला जोङो 0 निफ्राय 30 सिमखौ जोङो प्लास खालामजोबोब्ला जोंहा 0 to 15 सिमावहाय बे जायासै बे 16 to बे उल्टा जाबाय बियो थारमाने बे नैबेनि बे बेनि जोंना 16 to 30 सिम एनरलमेन्ट थानाय फरायसालिफ्रा जाबाय 1535 ओमफ्राय 0 निफ्राय 15 सिम एनरलमेन्ट थानाय स्कुलफ्रा जाबाय 709 ओमफ्राय जों टटेल खालामजोबोब्ला जोङो 2244 मोनो अब्ला नायदो नोंथांमोन बेसेबांथा स्कुलफोर दङ जे जोंनाव 0 निफ्राय 30 सिम थानाय फरायसालिफोरा एथ' बुरजा दङ जेरावनाखि गभर्नमेन्टनि नर्म्सआवनो गोलैला जोबोद दुखुनांथाव बेफोरो दा जोंनि मोनसे फरायसालि थैनाय लोगो लोगो मा सानै बा साथाम फोरोंगिरिनि जबा गोमोरलांनाय आरो गंसे स्कुल थैनाय माने मा जोंनि जानाखि स्कुलनि एडुकेसन सिस्टेमा मा जोंनि गभर्नमेन्ट फरायसालिया मा गोमालांनाय माने मा जोंनि बिजोङाबो थैलांनायनि लामायाव फैनाय जोबोद दुखुनांथाव बियो रायजो राजा नोंथांमोन दिनैहाय नोंथांमोना मिनिमाम सानैखौनो हमनानै लादो गंसे स्कुलाव सानै टिचार हमनानै लायोब्ला नोंथांमोना बेखौ सानजाबदो बेसेबां जायो अब्ला 4488 जोंनि गभर्नमेन्टनि जानाखि जब फरायसालिनि जानाखि फोरोंगिरिनि टिचारनि जब बेयो गोमालांनाय जोबोद दुखुनांथाव बियो स' रायजो राजा नोंथांमोन बेखौ नोंथांमोना सानलायदो जोबोद दुखुनांथाव बियो बेवहाय जोंनि बर' मिडियामनि फरायसालियानो बांसिन थागोन गुबुन मिडियामनि फरायसालिनि स्टुडेन्टफ्राथ' एसे बुरजायैनो दङ खिन्थु जोंनि बर' मिडियामनि फरायसालिफ्रा बांसिन बेबायदि दङ जोबोद दुखुनांथाव दिनैहाय जोंनि बर' बिजोंनि जानाखि बर'नि फिसाफोर बांसिन साख्रि मावनानै दं होननाय जोङो हिसाब खालामोब्ला जोङो फोरोंगिरि लाइनावनो जों बांसिन मोनगोन फोरोंगिरि लाइनावनो जोंनि बर'नि फिसाफ्रा बांसिन साख्रि मावनानै दङ दिनैहाय बैफोर फरायसालिफ्रा थैलांनाय लोगो लोगो मा जोंनि फोरोंगिरिनि साख्रिफ्राबो थैलांनाय जोबोद दुखुनांथाव बेवहाय स्कुला एमालगामेशन जानाय लोगो लोगो मा बै मोनसे स्कुला मोननैजोंसो मोनसे खालामबाय नालाय मोननैजोंसो मोनसे अब्ला बेवहाय मोनसे स्कुला थैलांखाबाय आरो मोनसेल'सो थागोन बेवहाय अब्ला बियो जोबोद दुखुनांथाव बाथ्रा स' रायजो राजा नोंथांमोना सानलायदो बियो जोंनि थाखाय जोबोद दुखुनांथाव फैबाय थानाय समसिमाव जोङो साननानै लानो हायो जे 10 बोसोरसोनि उनावहाय 10 इयार्सनि उनावहाय जोंनि गभर्नमेन्ट फरायसालियानो थाहैनाय नंला नामा बेखौ जों साननो गोनां बाथ्रा जोंनि रायजो राजाफ्राबो सानदो जोंनि दैदेनगिरिफ्राबो सानदो जोंनि पलिटिशियान लिडारफ्राबो सानदो दिनैहाय बैफोर फरायसालियाव एनरलमेन्टआ मानो खम जालांखो बेबो मोनसे साननो गोनां बाथ्रा बेवहाय क्वालिटि इडुकेसनखौ मोना नामा जायनि थाखाय बेवहाय स्टुडेन्टफोरनि एनरलमेन्टआ खमायलांदों बेयो जोबोद साननो गोनां बाथ्रा नंगौबो जानो हागौ मानो होनोब्ला जोंनि गभर्नमेन्टआ फोरोंगिरिखौनो टिचारखौनो थिसना आरो बे टिचार गैयै फरायसालियाव जोंनि गथ'नि गार्जेनफोरा माबोरै गावनि गथ'फोरखौ फोरोंगोन माबोरै एडमिसन लागोन बे फरायसालियाव बे जोबोद साननो गोनां बाथ्रा दिनैहाय जोंनि गेजेरावहाय प्राइभेट स्कुलाबो गोबां बांलांनो हमदों न' खाथि खाला गुदि खिथा 1 किल'मिटारनि गेजेरावनो गोबां गंनै गंथाम प्राइभेट स्कुल दंसै दा बैफोर प्राइभेट स्कुलाबो आजिखालि एनरलमेन्ट बांहोनो थाखाय माखासे एडमिसन अफार होयो टिउसन फिस अफार होयो दा बेबायदियाव जोंनि जानाखि गार्जेनफोर गथ'नि गार्जेनफोर जे गावनि गथ'आ गुन गोनां सोलोंथाइखौ मोननो हागोन प्राइभेट स्कुलावनो नांगौबा एसे एनै फैसायानो बारा थांथों गावनि गथ'आ गुन गोनां सोलोंथाइखौ मोननांगौ बे हिसाबै प्राइभेट स्कुलाव एडमिसन होयो आरो जोंनि पलिटिशियान लिडार आरो माखासे आफादनि लिडारफ्राथ' गावनि गथ'फोरखौ मालाबाबो गभर्नमेन्ट स्कुलाव फोरोंखाया गभर्नमेन्ट एलपि एमइ स्कुल हाइ स्कुलाव फोरोंखाया जेब्लानाखि इउनिभार्सिटि लेभेल फरायहैगोन अब्लासो गभर्नमेन्ट फरायसालिखौ नागिरगोन इउनिभार्सिटि लेभेलावहाय कलेज लेभेलावहाय बे जोबोद दुखुनांथाव बाथ्रा दिनैहाय जोंनि गभर्नमेन्ट फरायसालिफोरखौ फोथांनानै लाखिदों होनोब्ला बैफोर नैबेफोर साफा सानै स्टुडेन्टफोर थानाय बा स्टुडेन्ट जोंनि गोरिब गुन्द्रानि गथ'फोरासो दिनैहाय गभर्नमेन्ट स्कुलखौ फोथांनानै लाखिदों बेयो जोबोद साननो गोनां बाथ्रा स' रायजो राजा नोंथांमोन दिनैहाय नोंथांमोना बे भिडिअखौ हाजासे शेयार खालाम जाहाथे जोंनि रायजो राजाफ्रा बेनि सोमोन्दै गुवारै सावरायो आरो गुवारै सानो जे जोंनि गभर्नमेन्ट फरायसालिखौ फोथांना लाखिनो थाखाय जों मा राहा लामा लानो हायो बे भिडिअखौ आं लाबोनाया एसे लेट जाबाय बे नटिफिकेसना दाख्लैनो ओंखारदों अब्लाबो आं भिडिअ बानायनो टाइम मोनथ'वाखैमोन दिनैहाय आं नोंथांमोननि सिगाङाव बेखौ भिडिअ बानायनानै लाबोबाय नोंथांमोना बे भिडिअखौ हाजासे शेयार खालामनानै होबानो जाबाय स' लोगोफोर भिडिअआ एसेनोसै नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक आरो शेयार खालामनानै होदो लोगोसे चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होदो नोंथांमोननि थाखाय बेबायदिनो गोदान भिडिअ लानानै फैबाय थागोन स' लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै गोजोन्थों সো বন্ধুসকল আজি আপোনালোকৰ কাৰণে এটা নতুনকৈ ভিডিঅ' অনা হৈছে আৰু এই ভিডিঅ'ৰ মেইন টপিকটো হৈছে আমাৰ স্কুল এমালগামেশ্যন কোকৰাঝাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট ছেকেণ্ড হাইষ্ট মানে 16 to 30 এনৰলমেণ্ট থকা স্কুল এইটো হ'ল আমাৰ কোকৰাঝাৰ ডিষ্ট্ৰিক্টটো এইটো ছেকেণ্ড হাইষ্ট অল আছামত এইটো বহুত দুখ লগা কথা আমাৰ এইটো ইমান যে স্কুল আছে বহুত স্কুল আছে বহুত এইটো টোটেল কৰিলে বহুত স্কুল ওলাই যায় ইমান হাজাৰ স্কুল আমাৰ এতিয়া 30ৰ তলত থকা 30ৰ তলৰ এনৰলমেণ্ট থকা স্কুল সেইবিলাক স্কুল এমালগামেশ্যন হ'ব কিছুমান স্কুল বন্ধ হৈ যাব এইটো বহুত দুখ লগা কথা এতিয়া আমাৰ এটা স্কুল বন্ধ হোৱাৰ মানে এটা স্কুল যদি বন্ধ হয় ইয়াতে আমাৰ দুটা গভৰ্নমেণ্ট জবটো হেৰাই যাব দুটা গভৰ্নমেণ্ট জব হেৰাই যাৱাৰ মানে কি আমাৰ এডুকেটেড আনএমপ্লয়
যিমানে কি কেণ্ডিডেট আছে তেখেতসকলৰ কাৰণে এইটো বহুত দুখ লগা কথা এতিয়া আমাৰ যোনবিলাক টিচাৰবিলাক আছে সেই স্কুলত কেনেকৈ ইমান কম মানে এনৰলমেণ্ট আছে সেইটো বহুত ভাবিব লগা কথা ইয়াত কি গুণগত শিক্ষা নাপায় নেকি যাৰ কাৰণে আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ গাৰ্জেনবিলাক সেইবিলাক স্কুলত এনৰলমেণ্ট নাদে বা এনৰলমেণ্ট এডমিশ্যন নকৰাকৈ প্ৰাইভেট স্কুলত এডমিশ্যন আজিকালি লোৱাটো বহুত বেছি বাঢ়ি গৈছে আমাৰ 1 কিলোমিটাৰ ৰেডিয়াছৰ ভিতৰতে 1 কিলোমিটাৰ ৰেডিয়াছৰ ভিতৰতে বহুতকেইটা এতিয়া প্ৰাইভেট স্কুল হৈ গৈছে ইয়াৰো প্ৰভাৱ পৰিব পাৰে যে আমাৰ গভৰ্ণমেণ্ট স্কুলৰ মানে ষ্টুডেণ্ট কমি যোৱাটো এইটো আৰু একফালে আমি চাব পাৰোঁ আমাৰ গভৰ্ণমেণ্টে টিচাৰ নিযুক্তি নকৰে টাইমলি টিচাৰ নিযুক্তি নকৰে এজন টিচাৰ ৰিটায়াৰ হোৱাৰ লগে লগে ইয়াতে এজন টিচাৰ ইয়াৰ পষ্টত ৰিক্ৰুইটমেণ্ট কৰিব লাগে সেইটো নকৰে ইয়াৰ কাৰণে আমাৰ সচেতন এতিয়া গাৰ্জেনবিলাকে য'ত গভৰ্ণমেণ্ট স্কুলত মানে টিচাৰ নাই সেই টিচাৰ নথকা স্কুলত নিজৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাক এডমিশ্যন নিদিয়ে সেইটো বহুত দুখ লগা কথা সেইটো আমাৰ গভৰ্ণমেণ্টছ আৰু আমাৰ ৰাইজবিলাকে এতিয়া চাব লাগিব ইয়াতে আমাৰ 16 to 30 যিমানে কি এনৰলমেণ্ট আছে সেই এনৰলমেণ্ট থকা স্কুলবিলাক ইয়াতে ডাটাটো দিয়া হৈছে ইয়াতে প্ৰাইমাৰী লেভেল আপাৰ প্ৰাইমাৰী লেভেল ছেকেণ্ডাৰী বা হাই স্কুল আৰু হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী টোটেল যিমানে কি আছে সেইবিলাক ডাটাটো ইয়াত দিছে আপোনালোকে ইয়াতে চাব 16 জন ষ্টুডেণ্ট থকা বা 16 এনৰলমেণ্ট থকা স্কুল বজালী ডিষ্ট্ৰিক্টত দুটা আছে আৰু এনেকুৱা 17 জন ষ্টুডেণ্ট থকা স্কুল বজালী ডিষ্ট্ৰিক্টত 11টা আছে আমি এনেকুৱা টোটেল প্লাছ কৰিলে টোটেল 97 পাওঁ এনেকৈ আপোনালোকে টোটেল চাব ইয়াতে টোটেল এনেকুৱা বহুত আছে এনেকুৱা আৰু এনেকুৱা কিছুমান স্কুল আছে জিৰ' এনৰলমেণ্ট থকা স্কুলো আছে আপোনালোকে চাব ইয়াতে ডিমা হাছাও ডিষ্ট্ৰিক্টত জিৰ' ষ্টুডেণ্টে নাই 17টা স্কুল আছে এইটো বহুত দুখ লগা কথা এইটোতো এতিয়া ষ্টুডেণ্টে নাই স্কুলটো কেনেকৈ থাকিব সেইটোতো বন্ধ কৰি দিব এতিয়া চৰকাৰে এইটো বহুত দুখ লগা কথা স্কুল এটা বন্ধ হোৱাৰ মানে আমাৰ গভৰ্ণমেণ্ট জবটোও বন্ধ হোৱা সেইটো বহুত দুখ লগা আৰু এতিয়া কাৰ্বি আংলঙতো আছে 7টা এইটো আপোনালোকে চাব কাৰ্বি আংলং এইটো বহুত দুখ লগা এতিয়া আমাৰ কাৰ্বি অট'নমাছ কাউন্সিল আৰু ডিমা হাছাও কাউন্সিলৰ চৰকাৰবিলাক এইটো ভাবিব লাগিব আৰু ৰাইজবিলাকো ভাবিব লাগিব যে এটা স্কুল বন্ধ হোৱাৰ মানে আমাৰ চৰকাৰী চাকৰিটো বন্ধ হৈ যোৱা বা চৰকাৰী পষ্টটো বন্ধ হৈ যোৱা আৰু যোনখিনি স্কুলত মানে ল'ৰা ছোৱালীবিলাক মানে এডুকেশ্যনটো দিব লাগিছিল সেইটো এডুকেশ্যন দিয়াটো এইটো বন্ধ হৈ যাব এতিয়া আমাৰ চৰকাৰেও এইটো ভাবিব লাগিব যে আমাৰ কিছুমান স্কুলত আমাৰ চৰকাৰে টিচাৰ ৰিটায়াৰ হোৱাৰ পিছত লগে লগে ইয়াতে টিচাৰ এপইণ্ট নকৰাৰ কাৰণে ইয়াতে মানে শিক্ষা দিয়াৰ মানে এডুকেশ্যন দিয়াৰ মানে কোৱালিটি এডুকেশ্যন দিয়াৰ মানে এইটো পিছ পৰি থাকিব লগা হয় ইয়াৰ কাৰণে আমাৰ কিছুমান গাৰ্জেনবিলাকে টিচাৰ নথকা স্কুলত নিজৰ ল'ৰা ছোৱালীক কেনেকৈ পঢ়াব সেইটোও ভাবিব লগা কথা সেইকাৰণে আমাৰ গভৰ্ণমেণ্টে এইটো ৰিটায়াৰ হোৱাৰ লগে লগে ইয়াতে এনৰলমেণ্ট বা টিচাৰ ৰেচিঅ' এইটো ফুলফিল কৰিব লাগে বা টিচাৰটো সোনকালে নিযুক্তি দিব লাগে তেনেহ'লেহে আমাৰ ষ্টুডেণ্টবিলাকেও এনৰলমেণ্টটো বাঢ়িব আৰু কোৱালিটি এডুকেশ্যন এতিয়া আজিকালি কোৱালিটি এডুকেশ্যনটো বেছিকৈ মেটাৰ কৰে য'ত মানে গভৰ্ণমেণ্ট স্কুলত কোৱালিটি এডুকেশ্যনটো পায় না নাপায় এইটো মই নাজানো কিন্তু আমাৰ প্ৰাইভেট স্কুলত যিমান নেকি প্ৰাইভেট স্কুল আছে ইয়াত টিচাৰ ফুল ক্লাছ হয় আৰু কাৰিকুলামটো এইটো বেলেগ আৰু মেইনটেনেন্সটো বেলেগ ডিচিপ্লিনটো বেলেগ কিন্তু আমাৰ গভৰ্ণমেণ্ট স্কুলত টিচাৰে নাথাকে এজন টিচাৰ কিছুমান টিচাৰে নাই জিৰ' টিচাৰ সেইবিলাক স্কুলত কেনেকৈ এনৰলমেণ্ট থাকিব এতিয়া আমাৰ গাৰ্জেনবিলাকৰ চব মানে সচেতন হৈছে যে আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাক গুণগত শিক্ষা দিব লাগে সেইটোৰ বিষয়তহে আজিকালি বেছিকৈ এতিয়া মানে গাৰ্জেনবিলাকে চাই আছে মানে য'ত মানে প্ৰাইভেট স্কুলে হওক বা গভৰ্ণমেণ্ট স্কুলে হওক য'ত মানে নিজৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে ভাল এডুকেশ্যনটো পাব বা কোৱালিটি এডুকেশ্যনটো পাব সেইটোহে বেছি আজিকালি দেখে এতিয়া আপোনালোকে গভৰ্ণমেণ্ট স্কুল চেণ্ট্ৰেল স্কুলটো চাওক KVSটো চাওক KVS বা JNV KVS ইয়াতে এনৰলমেণ্টটো কিয় বাঢ়ে ইয়াতে এডমিশ্যনে পাব নোখোজে এইটোতো গভৰ্ণমেণ্ট স্কুল হয় চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্ট স্কুল ইয়াৰ এনৰলমেণ্টটো কিয় বেছি হয় ইয়াতে আমাৰ এডুকেশ্যন চিষ্টেমটো বেলেগ ইয়াতে শিক্ষা দিয়াটো বেলেগ ইয়াতে ছাবজেক্ট ৱাইজ টিচাৰ থাকে আৰু ক্লাছ ৱাইজ টিচাৰ থাকে চব ফুল টিচাৰ থাকে ইয়াৰ কাৰণে ইয়াতে এনৰলমেণ্টো বেছি কোৱালিটি এডুকেশ্যন দিয়াটোও বেছি এইকাৰণে এইবিলাক স্কুল মানে আমাৰ এতিয়া বেছিকৈ এনৰলমেণ্ট থকা স্কুল হয় আৰু আমাৰ চেণ্ট্ৰেল স্কুলটো বাদ দি যিমান নেকি প্ৰাইভেট স্কুল আছে এতিয়া আমাৰ বহুত প্ৰাইভেট স্কুল আছে এতিয়া শংকৰদেৱ শিশু নিকেতনে কওক বা আমাৰ UN একাডেমি স্কুলেই হওক এনেকুৱা বহুত প্ৰাইভেট স্কুল আছে জাতীয় বিদ্যালয় বহুত এনেকুৱা স্কুল আছে য'ত মানে প্ৰাইভেট স্কুল আছে এনেকুৱা ইয়াত মানে ষ্টুডেণ্টৰ এনৰলমেণ্টটো বেছি হয় কিন্তু আমাৰ গভৰ্ণমেণ্ট স্কুলৰ এনৰলমেণ্টটো বহুত কম এইটো বহুত দুখ লগা কথা এতিয়া আমাৰ ৰাইজবিলাকো এইটো ভাবি চাওক এতিয়া মই আমাৰ BTRত যিমান নেকি ডিষ্ট্ৰিক্ট আছে সেই ডিষ্ট্ৰিক্টৰ এনৰলমেণ্টটো কম থকা এনৰলমেণ্ট স্কুলটো টোটেল পাছ কৰি ইয়াতে আনিছোঁ আপোনালোকে চাব ইয়াতে আমাৰ বাক্সা ডিষ্ট্ৰিক্ট 16 to 30 এনৰলমেণ্ট থকা ষ্টুডেণ্ট বাক্সা ডিষ্ট্ৰিক্টত 360 আছে এতিয়া চিৰাং ডিষ্ট্ৰিক্টত 265 আছে কোকৰাঝাৰ ডিষ্ট্ৰিক্টত 410 ছেকেণ্ড লাৰ্জেষ্ট 16 to 30ৰ মাজত
কোকৰাঝাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট সেকেন্ড লাৰ্জেষ্ট হয় তাৰপিছত ইয়াতে ওদালগুৰি ডিষ্ট্ৰিক্ট তামুলপুৰ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ 153 ওদালগুৰি ডিষ্ট্ৰিক্টৰ 347 ইয়াতে চাব আমি টোটেল এইটো কৰিলে আমি টোটেলটো পাওঁ 1535 1535 পাওঁ আমি 16 to 30 এনৰোলমেণ্ট থকা ষ্টুডেণ্ট থকা স্কুলবিলাকে তাৰপিছত আমি এইটো পাওঁ আৰু 0 to 15 এনৰোলমেণ্ট থকা 0 to 15 এনৰোলমেণ্ট বাক্সা ডিষ্ট্ৰিক্টৰ 160 চিৰাং ডিষ্ট্ৰিক্টৰ 155 কোকৰাঝাৰ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ 177 তাৰপিছত তামুলপুৰ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ 47 ওদালগুৰি ডিষ্ট্ৰিক্টৰ 170 আমি টোটেলটো কৰিলে পাওঁ 709টা এনেকুৱা স্কুল পাওঁ য'ত নেকি 0 to 15 এনৰোলমেণ্ট থকা স্কুল আছে 0 to 15 বহুত দুখ লগা কথা আৰু এইবিলাক টোটেলটো আমি প্লাছ কৰিলে কিমান পাওঁ য'ত মানে আমি 0 পৰা 30 লৈকে যদি হিচাপটো কৰোঁ তেনেহ'লে আমি এইটো এনেকুৱা হ'ব এইটো অলপ উল্টা হৈছে 16 to 30 এইটো হ'ল 1535 তাৰপিছত আমি 0 to 15 লৈকে এইটো চাইলে 709 আমি টোটেলটো কৰিলে 2244 এতিয়া আমাৰ 2244 স্কুল আছে য'ত নেকি 0 to 30 আণ্ডাৰৰ পৰে 0 to 30 এইটো বহুত দুখ লগা কথা এইটো আমাৰ ৰাইজবিলাক এইটো ভাবি চাওক আৰু আমাৰ গভৰ্ণমেণ্টও চাওক আমাৰ যিমান নেকি ষ্টুডেণ্ট অৰ্গেনাইজেশ্যন লিডাৰ আছে সেইবিলাকো চাওক যে 2244 স্কুল যদি এমালগামেশ্যন হয় তেনেহ'লেতো ইয়াতে আমাৰ স্কুলটো কিছুমান স্কুল বন্ধ হৈ যাব স্কুল বন্ধ হোৱাৰ মানে কি আমাৰ গভৰ্ণমেণ্টৰ জবটো এতিয়াও বন্ধ হৈ যাব ইয়াতে আমি যদি এটা স্কুলত যদি আমি দুজন টিচাৰটো ধৰি লওঁ তেনেহ'লে আমি দুয়ে মাল্টিপ্লাই কৰিলে আমাৰ কত হয় ইয়াতে 4488 তেনেহ'লে আমাৰ BTR ডিষ্ট্ৰিক্টতে বা BTR যিমান ডিষ্ট্ৰিক্ট আছে ইয়াতে 4488 টিচাৰবিলাকৰ মানে পোষ্টটো ইয়াতে বন্ধ হৈ যাব যাৰ মানে বৰ্তমান যি নেকি টিচাৰ আছে সেইবিলাকতো থাকিব কিন্তু তেখেতসকলে বেলেগ স্কুলত পঠাই দিব তেখেতসকলক আৰু তেখেতসকলে যেতিয়া ৰিটায়াৰ হৈ যাব স্কুলটো বন্ধ হৈ গ'ল ইয়াতে আৰু নতুনকৈ নিযুক্তিটো নিদিব ইয়াতে নতুন টিচাৰ নিযুক্তি নিদিব য'ত মানে স্কুলে বন্ধ হৈ গৈছে ইয়াতে অভাৰ টিচাৰটো ইয়াতে নিযুক্তি নিদিব ইয়াতে 30:1 হিচাপ ৰেচিঅ' হিচাপতহে ইয়াতে টিচাৰ নিযুক্তি দিব তেনেহ'লে আমাৰ বহুত দুখ লগা কথা ইয়াতে চ' ৰাইজসকল আপোনালোকে এইটো ভাবি চাব ইয়াতে আমাৰ বৰ্তমান চৰকাৰী বিদ্যালয়বিলাক বা চৰকাৰী স্কুলবিলাকে যদি আমি জীয়াই ৰাখিব বিচাৰোঁ তেনেহ'লে আমাৰ ৰাইজবিলাকক কাম কৰিব লাগিব আৰু ইয়াতে এনৰলমেণ্টটো বঢ়াব লাগিব আৰু যিমান নেকি টিচাৰ আছে টিচাৰবিলাকৰো এইটো দায়িত্ব হয় কিছুমান টিচাৰবিলাকে কি কৰে স্কুলটো প্ৰভিঞ্চিয়েলাইজ হোৱাৰ পিছত মানে শিক্ষা দিব লাগে ভাল কোৱালিটি এডুকেশ্যন দিব লাগে বা ষ্টুডেণ্ট এনৰলমেণ্টটো আছে না নাই সেইটো মেইনটেইন নকৰে সেইটো বহুত দুখ লগা কথা নিজৰ ৰিটায়াৰমেণ্টলৈকে যেনে তেনে চলিব পাৰিলে হ'ল সেইটো ভাবে ইয়াৰ কাৰণে আমাৰ কিছুমান স্কুল এনেকুৱা আছে যে ষ্টুডেণ্টৰ এনৰলমেণ্টটো কমি গৈছে আমাৰ গাৰ্জেনবিলাকে মানে নিজৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে সেইবিলাক স্কুলত মানে পঢ়াব নিবিচাৰে কিয়নো ইয়াতে কোৱালিটি এডুকেশ্যনে নাপায় ইয়াৰ কাৰণে মানে আজিকালি এনেকুৱা হৈছে যে প্ৰাইভেট স্কুলতহে পঢ়ায় যিমান নেকি দিন হাজিৰা কৰি খোৱা আমাৰ যিমান নেকি দিন হাজিৰা কৰি খোৱা যিমান নেকি ৰাইজবিলাক আছে আজিকালি প্ৰাইভেট স্কুলতহে পঢ়াব বিচাৰে বেছিভাগ কিয়নো প্ৰাইভেট স্কুলত ভালকৈ শিক্ষা দিব পাৰে JNBটো আজিকালি এডমিশ্যন পাব নোখোজে তথাপিও প্ৰাইভেট স্কুলত নিজৰ গাঁৱৰ ওচৰত যিমান নেকি প্ৰাইভেট স্কুল আছে ইয়াত পঢ়াবৰ চেষ্টা কৰে চ' ৰাইজসকল আপোনালোকে এইটো ভাবি চাব আজি মই ভিডিঅ'টো আনিছোঁ এতিয়া অলপ লেট হৈছে ভিডিঅ'টো অনাৰ ভিডিঅ' বনোৱাত অলপ প্ৰব্লেম আছিল ইয়াৰ কাৰণে আজি এইটো অনা হৈছে তথাপিও আপোনালোকে এইটো চাব ইয়াতে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে যদি লাইক এণ্ড শ্বেয়াৰ কৰি দিব লগতে চেনেলত নতুনকৈ আছে যদি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আপোনাৰ কাৰণে মই এনেকৈ নতুন ভিডিঅ' আনি থাকিম এডুকেশ্যন ৰিলেটেড টেট ৰিলেটেড আৰু স্কুল প্ৰব্লেম ৰিলেটেড চ' বন্ধুসকল আজি ভিডিঅ'টো এইখিনিয়ে থেংক ইউ ইয়াতে আৰু এটা কথা আমাৰ BTRৰ এতিয়ালৈকে টিচাৰ ৰিক্ৰুইটমেণ্ট দিয়া নাই LPME টিচাৰ ৰিক্ৰুইটমেণ্ট LPME টিচাৰ ৰিক্ৰুইটমেণ্ট যে কিয় দিয়া নাই সেইটো বহুত দুখ লগা কথা এতিয়া ইমান যে স্কুল আছে য'ত মানে টিচাৰ নথকাৰ কাৰণে কিছুমান গাৰ্জেনবিলাকে ইয়াতে নিজৰ ষ্টুডেণ্টক এনৰলমেণ্ট নকৰায় বা এডমিশ্যন নকৰায় হিয়াৰো মেইন এফেক্টটো হ'ব পাৰে সেইটো মেইন দায়িত্বটো আছিল আমাৰ গভৰ্ণমেণ্টবিলাকৰে দায়িত্ব আছিল আসাম গভৰ্ণমেণ্টৰ দায়িত্ব আছিল আৰু আমাৰ BTR গভৰ্ণমেণ্টৰ দায়িত্ব আছিল চ' বন্ধুসকল আজিৰ ভিডিঅ'টো এইখিনিয়ে থেংক ইউ